Hagasan tarik mentau bnai jemang arhajar arpo keseng jong kinong turai ke National Health Mission ki badan hapok kasatri jong ke National Health Mission Employees Association of Meghalaya ringkat ke jenis nok tilang bat ke Regional Blood Bank Pasteur Institute Laumali Shillong kila penlong ya ke blood donation camp kaban yat barok si bnai lynter naduk ke ni kesengi balas sedang ya ka. Hakan ni kesengi sedang ya ke ni ke blood donation camp la nok senyang ya ke senam dakit khat jong ke National Health Mission Employees Association of Meghalaya bat ke jing temuhi ke bah khmat halo ke jing penlong ya ke ni ke jing nok senyang ya ke senam kalong ban penlang lepa ya ke senam khanang ba enla ban penbiang la da don kam hakan nu ke por ni dan kinong pang ki badon kam kirki ya ke senam. Kini ke blood donation camp kan long habaro shibnai lynter ha Pasteur Institute Laumali Shillong bat ha kashisingi en pediang tang kumba hendriu ngot kino aisnam. Hakini ka jingja ka outbreak jang ka COVID-19 pat ka complete lockdown mo nandu ka arsan tarik bunai March di ka jing wan ki breu ban aisnam ki blood bank jang ir ka kham chitom namar bangi implement ne ka social distancing norms nang ta ba ka cancellation jang kini ki cam jang ibra khoi di kumtangi na kalyang jang ki blood na kalyang jang ka blood bank ai ka appeal ya kini ki organization kin wan shakhmat di ngiwan chakhmat bakin wan aisnam di ngila ya kran baga government ka ai ka permission mangindon kini ki cam bar ka ka poru bangin ai kita ki appointment letter nan ki exemption card ya kini ki voluntary donors ki ba wish ki ban wan aisnam hang ne po blang jeng di kani ka organization ka NHM Employees Association ka de ka we na ki organization ki ba wan checkmat wan aisnam ini bar mende tang organization ki don ki individual mo ki voluntary donors ki bawan hi kumtush ki walk in ki blood bank ha ki ni sngi bala bos kata hi ki wan aisnam tikani kala arab shibun yangi